mwaramutse aho muri muhatandukanye muri Afrika imahanga turabaramutsa cyane ku gitondo cyiza cy'umugisha nizere ko namwe mwagiriye igitondo cy'umugisha kuramuka kubera ko n'ubundi buzima nta mbaraga z'umuntu usibye neza y'Imana yonyine tukaba turi kumwe n'umwira wacu irasi dagariza rigora ariko dagerageza CNTR Kongosha ngira menshi nayo reka tubaze tube tubuziryo akaba yadusuye n'umwira wanje n'usibye ko tunafatanyije n'umurimo ariko akaba yaturamukisha ikaze mwana data ngahibwire abakirisitu ari ati bakumenyereye cyane murakoze cyane twishimiye kwisanga hano ese ni kuri Gishishwa TV Gishishwa TV show turishimye ariko sibwo bwa mbere si n'ubwa nyuma si n'ubwa kabiri ahubwo n'ubwa buri munsi no kuvuga n'igihe mutazotubona hano tuzoba twazindutse ariko tuzoba turi kuri kano gatuti ka CNT tu yeraga ntari CNT kuri kano gatuti ka Gishishwa TV show ku mazina asanzwe umuntu mfite amazina menshi sinzi nimba no yavuga ikiganiro tukirangiye oya yafupishe reka nyafupishe amazina niswe na papa na mama nitwa Byishimo Felix Isaac amazina y'akazi nkuko yarabivuze nitwa CNTR Kongosha cyangwa se iyo ni YouTube channel yaje niko kazi nkora yani niho mbarizwa niho ruganda ni CNTR Kongosha muri iyo CNTR Kongosha nkoramwo nk'umunyamakuru ngakoramwo nk'umukomedi nkoramwo byose kubera ko ibyo wakwifuza byose mugani wa muririmbyi ngo harimo ibintu byose wokenera harimo muri CNTR harimo ibintu byose wokenera nkoramwo na komedi nuaho muri komedi nitwa Stefania ayo niyo mazina munsi amake ayandi yo nzayababwira ubutaha kuko ndi hano ntaho nenda ko nishimiye kwisanga hano kuri Gishishwa TV show asante sana murakoze cyane asante sana kuri iyo mwirondoro mwamumenye yasuye umunyamurenge ibindi byo ngo ndumusita ndumugorora ubu turi ku rwego rw'umwana w'umunyamurenge w'abanyamurenge abana w'abasita gusa ndumusita ariko ndumunyamurenge w'abasita n'abagorora n'abanyabyinshi n'abasinzira n'abandi bose n'indi mirara yose ntotondano y'abanyamurenge kuri CNTR rero bafite filime izi minsi muri filime nshya imeze neza mugende muhakore subscribe share comment dukomeze twishimane kana gatuti kataza gasaba amaturo gasaba gusa amaraso yawe ndizera ko taguspendinga bya cyane bivuga ngo bizogora buri mukristo kuri aka gatuti wawa ngiye tukugira ngo dusangire ijambo rivuga ngo igute aba evangelist bagongana n'abajournaliste badahuje umurimo badahuje umuhama uzumva urakoze cyane gusa iyo topic iranshimishije kandi ni nziza kandi turayiganira kubera kuko bose bahekana stay nicyo kintu nubishije urumva n'abantu bagomba kugongana uko mzubishije kubera ko bahuriye kuri stay bose n'aba message journaliste evangeliste bagomba kugongana kubera ko bahuriye kuri stay kateguza kawiko mu minsi ishize bagiye tubona aba evangeliste bavuga ngo YouTube zose ngo zifungwe ngo bazikoresha ngo nabakozi ba shitani turikanga tubona aba journaliste nabo ngo abayumbe bamenye amavuta bamwe ngabo basambanye abandi ngabo baterese mu marikodi yagiye kuri YouTube iyo ni intambara kuko wari ubivuze iyo content ni nziza cyane wateguye none je ndakubwira nk'umujournaliste ndavuga ku bayumbe ndo umuyumbe nawe ubundi umuyumbe ni ujumbe n'abantu bazanagisha message y'Imana yes bakayizana na message itari y'Imana ga uwijanye wese ni umuyumbe ni ujumbe no message nk'umuntu utumye intumwa muri make intumwa ariko ugasanga twebwe uko tubikoresha muri no nani yacu muri no si yacu
bitandukanye nuko izina rigitwa nuko yakoraga biratandukanye. Umva ko uri umuyumbe ukibwira ko ari uguhora uvuga ibyo ushaka ku gatuti ngo uwo niwe muyumbe. Jewe wifashe wicecekeye hano uko ntibamfashe nk'umuyumbe. Nivuga ngo ndi journaliste uko kera bamankura muri kategori y'abayumbe ngo ndi umujournaliste. Ndi umuyumbe n'ubundi. Ndi umuyumbe byose ndabyemerewe kubera kuko untumye n'aya makuru mpaye mbabwira hano ndabatumikiye cyane uzumbe. So aho nanimvugiye ga message z'abayumbe zivuga ngo YouTube zifungwe bigatangaza kuravugira kuri YouTube wamara ngo YouTube zifungwe none uzotangira message. Iyo message yawe uzoyitangira kurabwira abantu ngo nibihana ugashaka ko n'abandi bihana bari kure bazobibwirwa niki bidaciye kuri YouTube. Ubundi abantu bazojijuka YouTube ni iri amakuru yose yanyuraga kuri radio. Ubu ngubu YouTube ni yo radio portatif. Nukuvuga ngo YouTube ni radio. Mu yandi magambo ni radio. Ushaka gutangaza amatangazo y'abitavye Imana, ushaka kuvuga inka zanyazwe, ushaka kuvuga bazarenda aho bageze, ni radio ni kera umvaga amajwi, ubu n'amajwi n'amashusho. Aho bitandukanye gusa nuko kera abajournaliste basabaga akazi bakakabaha kuri radio bakabagenera umushahara, twebwe tubakorera ku busa. Niyo mpamvu ubu nyine nibagwiyemeza mirimo. Niyo mpamvu twe turi bagwiye turabakora na bushake. Niyo mpamvu bavuga ngo YouTube zifungwe tubahemba, tufite access yo gufungisha YouTube. Ewe no guheza cyane ntiwomenye uko bayikora. Tiwomenye uko ikora baza bakwestarira gusa ukayija. Ukamuzuka mu gitondo hariya ku gatuti microphone ngo YouTube zifungwe zose ngo abazikoraho ngo nabakozi ba shitani. Abakozi ba shitani ni bande? Wewe muko huyu muyumbu bivuze. Uwo mubaza abantu batatu bane yazanye ku Mana yabwirije. Usibye umukungu. Ubundi abayumbe cyangwa se intumwa njewe nemera ku giti cyanje. N'abantu bemera Imana ariko cyane ba bantu bavuye hano baja za Ethiopia baja za Masai Mara baja za hehe baja za Naroke bazana abantu babwiriza abantu batazi Imana. Edayeri umunyamurenge wese havuka n'umuyumbe kubera kuko hani yomwa aza makuru y'ijuru tuvuka twebwe uzuvuka ugasanga papa wawe na mama wawe n'abapasteri sokuru wawe yari umupasteri. Abanyamurenge nta muntu utazi ibintu by'Imana, nta muntu utazi ijambo nemera aba missionnaire. Rero igisabwa gusa ba missionnaire ugende uje kuvuga ubutumwa nebukeneye ubuyumbe. Umuyumbe ni wa uri mukwama wirirwa mu banyamurenge bavukiye muri Yesu abana babaritswe. Hari abantu batabaritswe batazi Yesu niki. Warangiza ukaza kudutukira ku gatuti. Ubundi umuyumbe ni wa muntu utumwa n'Imana kuja kuzana utarumva ijambo ry'Imana nawe akaryumva kuja kubwiriza abantu uzi ko hari message nigeze kubona ivuga ngo hari ahantu ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana hari abantu batararyumva kuba baba nirimara gukwira ku isi hose. Icyo gihe nicyo gihe Imana impande zavuga kugira ngo hatazagira uzisigura mu ijuru ngo iwe ntiyabwirijwe ngo nje ntaho naryumvishije rukabugwitwaza bizavugwa ahantu hose rikwire ugirengagize ariko wararyumvishije. Abo nibo bayumbe rero abaha bari jana naho abangaba bo kwirirwa ku gatuti n'akazi rimwe kugeza niyinga bamara ngo nyohereza credit. Abo sabayumbe umva nkubaze rero iyo ntambara iri hagati y'abayumbe n'abajournaliste nko wari ubibajije kanyisobanure gusa. Abayumbe nibitonda bagakontorora ururimi rwabo hari ku gatuti aba YouTubers ntacyo bazovuga ariko twebwe tuvuga ibyo baduhaye kandi tugomba kunenga tukanakosora. Wari wumva YouTubers ugenda kamavuga ngo fulani ngo yavuze gutya mugashaka aho yabivuze akabibura. Ibyo aba YouTubers baza bavuga baba bafite fact bazana na video y'umuntu wabivuze bakayiplayinga bakazana audio y'ibyo umuntu yavuze imwijwi giwe ritari edited bitaeditinze. None urumva ari bande bacokoze. Ni witonda ukavuga ibintu bihari bikwiriye tituzoza kubikubitana cyangwa se ngo tuze kubiplayinga bishya nibigukorera. Nirabanje CNTR. Rero abantu bavuga ibihari. Reka nkubwire iki kintu. Dufite buriya Salomo asabye Imana ikintu gikomeye. Kandi arico kivuze ntago ntukanye. Yasabye Imana ubwenge. Noneho twebwe dufite urabizi umuntu yatayobowe n'ubwenge ayobogwa n'amarangamutima. Sibyo dufite sinzi tuvuga abayumbi bamwe simvuze muri bose
bayobowe n'amarangamutima ariko batayobowe n'ubwenge, kubera ko amagambo bavuga. Noneho ngo urugero rumwe turatanga fagitire y'ibintu twumvise twanabonye video, aravuze ngo ntaho mpuriye n'abasita. Abasita mu mirara abasita n'umurara uri mu bwoko kandi Imana ikorera mu bwoko, ukumva ko ntacyo abasita bishe mu bwoko. kandi kuvuga ngo ntaho duhuriye mu Banyamurenge tukongera tugahura mu Banyamurenge, kumva kuza n'amacakubiri ubuzanye kandi ntacyo bifasha ubwoko bw'Imana gutega indege ngo uje kubwira abantu muri Kenya ko ntahuriye n'abasita, nta message watuzani taho sinzi. Gusa hari igihe nizo twahereyeho tuvuga, hari igihe abantu babwiriza ntibamenye ibyo barimo, kuvuga ngo ntaho mpuriye n'abasita ku gatuti, ahubwo wovuga ngo ntaho mpuriye na shetani, kuko hariya ku gatuti naho kuvuga ijambo ry'Imana sawa kuvuga imirara. Kandi icyo ngusezeranya n'icyo nkubwira, nawe uri hano nta Munyamurenge n'umwe utagira n'isano n'undi. Usanga ndi nyogosenge, usanga ndi so wanyu, usanga ndi umwuzukuru wawe, usanga ndi mushiki wawe, usanga ndi uko ko ndavuga nje ariko n'uwundi ndaguha urugero. Rero ugasanga umuntu wese nimba nje nshatse nyoko wanyu kera turavukanye, nje nshatse muzara wawe, wowe ushatse kaka mu muryango, nivyo twiberamo twe turavukana twese tafazana. Ivyo kuja kuvuga ngo ntaho mpuriye n'abasita, ntaho bihuriye n'agatuti. Kuza kubwira abavyeyi ngo Sukuma udakora muri association y'ubuhinzi bwe muri Sukuma muri Kenya, kandi dufite abagronomi babyigiye babizi, bazi ngo Sukuma ifite yongera iki kintu. Muza mumenye ibyo muvuga muri ibyo byose nukutamenya ico. So mugende abantu bagende bamenye ibyo bavugira ku gatuti, bamenye n'ibyo bavugira hanze y'agatuti. Hanze y'agatuti wahavugira ibyo ushaka utari YouTube cyangwa se ubutumwa butagera. Hari ikindi kintu cy'umukugaza, Imana iguhaye ubuzima kuvuga ngo uteye imbere ni byiza cyane, ariko ntukaje kuvuga ibyo utunze ku gatuti imbere y'abantu, cyangwa imyambaro wambaye imbere y'abantu badafite aho barambika umusaya. Ukiraho kugira ngo tusoze ikiganiro, wewe ikiganiro cyawe nanjye twatwara umunsi wose. Noneho kuja kuvuga ibyo utunze n'ibyo wambaye n'ibyo ufite hariya ku gatuti nazo nta makosa kuyandi, nta makosa geretse kuyandi, kuko hari igihe uvuga ngo wewe ngo ufite imodoka, aho ubundi muntu yaburaye, ubwo se bumubwiye iki? Nta mpamvu, ibyo ufite bigumane bicecekane, ahubwo ikiza nuko wovuga ngo nazanye imodoka kugabira runaka. Ariko cyangwa ukavuga ngo uko murabona ko nambaye ikoti ryiza, mfite irindi muhira ndari harunaka, ariko kuza kuvuga ngo mfite amakoti 3 ngo mfite gutya ngo wambare ngo bakurebe, abandi babibuze. Umenye ko ari mu ikanisa ntabwo abantu bose babanganye ubushobozi, kandi ntawe uzoreka kuja mu ikanisa ngo kubera ko atambaye neza cyangwa se kubera ko yaburaye, ahubwo aje mu ikanisa kugira ngo arebe ko ari uw'Imana yokoreramo akamugaburira. So nta mpamvu yo kujya kwirata ibyo wariye n'ibyo ufite, ubu aho babaza abandi, ahubwo wowe ugira ngo wabikoze neza. Mu yandi magambo ni byiza ko bifite kandi wariye, ariko kandi umenye ko hari ababuraye. Mugihe udafite undi wo bisangiza ngo yumve kuri ibyo byiza wagize, icyiza cyo kubivuga n'ubufashisha. Mu gihe rero udashoboye, dufite abantu babuza aho barambika imisaya soni biragoye. Dufite abantu badafite aho ibyo bambara, we gusa urifashe kunabonye mu diaspora. Ni byiza kuba umufite n'uwawe. Mu gihe rero ibyo ejo bundi Imana yankubitiyemo ngo naba mbona ngo umusiponsa, ubu ubwiye ababuraye kuvuga umusiponsa, yaba wari uvuze ngo Imana yangiriye neza, hari ukundi Imana yangiriye neza, none ga nanje runaka na runaka nanjye nzoza mbishurira cyangwa se nzoza mbahahira agafuko kifu. Icyo nico gikuru. Ariko kujya kuvuga ngo Imana yakugiriye neza ngo nawe wabonye umusiponsa, ntacyo geretse nyuma yacu, ntacyo uvuze, ntawe nawe ubereye umusiponsa, ntacyo bimaze. Initire ntacyo bimaze, ceceka. Ubwo niyo ni vie prive yawe, iyo ntawe ujuba. Murakoze cyane, twari tubashimira. Ni ukuri kuri CNTR mushiraho subscribe, share, comment. Mwaravuze ngo ibiganiro mwarahara. Dushigikire n'uyu muhungu cyane, Gishishwa TV show, kugira ngo ibintu bikomeze bigire rwose. Nta mpamvu no gushiraho urukumwe gusa, ntacyo bisaba. Turabakunda. Ese ushizeho urukumwe ukitambukira, hari ikibazo. Yaza avuga ukagira amatsiko yo kumva icyo havuga, hari ikibazo.
tutagiye mu bisekuru ngo Imana ko yatugiriye neza nyine nkuko twari tubivuze izi za smartphone saza twagiraga iri iwacu ariko ubu nyine naho zirahari no kuja kuri rezo wakaza uvuga ngo none washigikiye gishiko kugira ngo uzoze umenye ko bavyutse urakoze cyane mwaramutse aho muri muhatandukanye muri Afrika imahanga turabaramutsa cyane ku gitondo cyiza cy'umugisha nizere ko namwe mwagiriye igitondo cy'umugisha kuramuka kubera ko n'ubundi buzima nta mbaraga z'umuntu usibye neza y'Imana yonyine tukaba turi kumwe n'umwira wacu irasi dagariza rigora ariko dagerageza CNTR Kongosha ngira menshi nayo reka tubaze tube tubuziryo akaba yadusuye n'umwira wanje n'usibye ko tunafatanyije n'umurimo ariko akaba yaturamukisha ikaze mwana data ngahibwire abakirisitu ari ati bakumenyereye cyane murakoze cyane twishimiye kwisanga hano ese ni kuri Gishishwa TV Gishishwa TV show turishimye ariko sibwo bwa mbere si n'ubwa nyuma si n'ubwa kabiri ahubwo n'ubwa buri munsi no kuvuga n'igihe mutazotubona hano tuzoba twazindutse ariko tuzoba turi kuri kano gatuti ka CNT tu yeraga ntabize CNT kuri kano gatuti ka Gishishwa TV show ku mazina asanzwe umuntu mfite amazina menshi sinzi nimba no yavuga ikiganiro tukirangira oya yafupishe reka nyafupishe amazina niswe na papa na mama nitwa Byishimo Felix Isaac amazina y'akazi nkuko yarabivuze nitwa CNTR Kongosha cyangwa se iyo ni YouTube channel yanje niko kazi nkora yani niho mbarizwa nigo ruganda ni CNTR Kongosha muri iyo CNTR Kongosha koramwe nk'umunyamakuru ngakoramwe nk'umukomedi koramwe byose kubera ko ibyo wakwifuza byose mugani wa muri rimwe ngo harimo ibintu byose wokenera harimo muri CNTR harimo ibintu byose wokenera koramwe na comedy nuaho muri comedy nitwa Stephanie ayo niyo mazina mu ncamake ayandi yo nzayababwira ubutaha kuko ndi hano ntaho nenda ko nishimiye kwisanga hano kuri Gishishwa TV show murakoze cyane asante sana kuri iyo mwirondoro mwamumenye yasuye umunyamurenge ibindi byo ngo ndumusita ndumugorora ubu turi ku rwego rw'umwana w'umunyamurenge w'abanyamurenge abana w'abasita gusa ndumusita ariko ndumunyamurenge w'abasita n'abagorora n'abanyabyinshi n'abasinzira n'abandi bose n'indi mirara yose ntotondano y'abanyamurenge kuri CNTR rero bafite filime iminsi muri filime nshya imeze neza mugende muhakore subscribe share comment dukomeze twishimane kana gatuti kataza gasaba amaturo gasaba gusa amaraso yawe ndizera ko taguspendinga bya cyane bivuga ngo byogora buri mukristo kuri aka gatuti wawa ngiye tukugira ngo dusangire ijambo rivuga ngo igute aba evangelist bagongana n'abajournaliste badahuje umurimo badahuje umuhama uzumva urakoze cyane gusa iyo topic iranshimishije kandi ni nziza kandi turayiganira kubera kuko bose bahekana ste nicyo kintu nubishije urumva n'abantu bagomba kugongana uko nzubishije kubera ko bahuriye kuri ste bose n'aba message journaliste evangeliste bagomba kugongana kubera ko bahuriye kuri ste kate gusa kabaye mu minsi ishize bagiye tubona aba evangeliste bavuga ngo YouTube zose ngo zifungwe ngo bazikoresha ngo nabakozi ba shitani turikanga tubona aba journaliste nabo ngo abayumbe bamenye amavuta bamwe ngabo basambanye abandi ngabo baterese mu marikodi yagiye kuri YouTube iyo ni intambara kuko wari ubivuze iyo content ni nziza cyane wateguye none nje ndakubwira nk'umujournaliste ndavuga ku bayumbe ndo umuyumbe nawe ubundi umuyumbe ni ujumbe n'abantu bazanagisha message y'Imana yes
bakayizana na message itari y'Imana ga uwijanye wese ni umuyumbe ni umuyumbe ni ujumbe no message nk'umuntu utumye intumwa muri make intumwa ariko ugasanga twebwe uko tubikoresha muri no nani yacu muri no si yacu bitandukanye nuko izina rigitwa nuko yakoraga biratandukanye umva ko uri umuyumbe ukibwira ko ari uguhora uvuga ibyo ushaka ku gatuti ngo wowe niwe muyumbe jewe wifashe wicecekeye hano uko ntibamfashe nk'umuyumbe nivuga ngo ndi journaliste uko kera bamankura muri kategori y'abayumbe ngo ndi journaliste ndi umuyumbe n'ubundi ndi umuyumbe byose ndabyemerewe kubera kuko untumye n'aya makuru mpamwe babwira hano ndabatumikiye ujumbe so aho nanimvugiye ga message z'abayumbe zivuga ngo YouTube zifungwe bigatangaza kuravugira kuri YouTube wamara ngo YouTube zifungwe none uzotangira message iyo message yawe uzoyitangira kurabwira abantu ngo nibihana ugashaka ko nabandi bihana bari kure bazobibwirwa niki bidaciye kuri YouTube ubundi abantu bazojijuka YouTube ni iri amakuru yose yanyuraga kuri radio ubu ngubu YouTube ni yo radio portatif nukuvuga ngo YouTube ni radio mu yandi magambo ni radio ushaka gutangaza amatangazo y'abitavye Imana ushaka kuvuga inka zanyazwe ushaka kuvuga bazarenda aho bageze ni radio ni kera wumvaga amajwi ubu n'amajwi n'amashusho aho bitandukanye gusa nuko kera abajournaliste basabaga akazi bakakabaha kuri radio bakabagerera umushahara twebwe tubakorera ku busa niyo mpamvu ubu nyine ntibagwiyemeza mirimo niyo mpamvu twe turi bagwiye turabakora na bushaka niyo mpamvu bavuga ngo YouTube zifungwe tubahemba tufite access yo gufungisha YouTube yewe no guheza cyane ntiwomenye ko bayikoresha ntiwomenye uko ikora baza bakwestarira gusa ukayija ukamuzuka mu gitondo hariya ku gatuti microphone ngo YouTube zifungwe zose ngo abazikoraho ngo nabakozi ba shitani abakozi ba shitani ni bande wewe muko nk'uyu muyumbu bivuze uwo mubaza abantu batatu bane yazanye ku Mana yabwirije ubundi abayumbe cyangwa se intumwa jewe nemera ku giti cyane n'abantu bemera Imana ariko cyane ba bantu bavuye hano baja za Ethiopia baja za Masai Mara baja za hehe baja za Naroke bazana abantu babwiriza abantu batazi Imana edaye umunyamurenge wese havuka no muyumba kubera kuko haniyo yomwa aza makuru y'ijuru tuvuka twebwe uzuvuka ugasanga papa wawe na mama wawe n'abapasteri sokuru wawe yari umupasteri abanyamurenge nta muntu utazi ibintu by'Imana nta muntu utazi mpamvu nemera aba missionnaire rero igisabwa gusa ba missionnaire ugenda uje kuvuga ubutumwa nibukeneye umuyumbe ni wa uri mu kwama wirirwa mu banyamurenge bavukiye muri Yesu abana babaritswe hari abantu batabaritswe batazi Yesu niki warangiza ukaza kudutukira ku gatuti ubundi umuyumbe ni wa muntu utumwa n'Imana kuja kuzana utarumva ijambo ry'Imana nawe akaryumva kuja kubwiriza abantu bataro uzi ko hari message nigeze kubona ivuga ngo hari ahantu ubutumwa cyangwa se ijambo ry'Imana hari abantu batararyumva kuba baba nirimara gukwira ku isi hose icyo gihe nicyo gihe Imana impande zavuga kugira ngo atazagira uzisigura mu ijuru ngo iwe ntiyabwirijwe ngo nje ntaho naryumvishije rukabugwitwaza rizavugwa ahantu hose rikwire uyirengagize ariko wararyumvishije abo nibo bayumbe rero abaha bari jana naho abangaba bo kwirirwa ku gatuti n'akazi rimwe kugeza niyinga bamara ngo nyohereza credit abo sabayumbe umva nkubaze rero iyo ntambara iri hagati y'abayumbe n'abajournaliste nko wari ubibajije kanyisobanure gusa abayumbe nibitonda bagakontorora ururimi rwabo hari ku gatuti aba YouTubers ntacyo bazovuga ariko twebwe tuvuga ibyo baduhaye kandi tugomba kunenga tukanakosora wari wumva YouTubers ugenda kamavuga ngo fulani ngo yavuze guke mugashaka aho yabivuze akabibura ibyo aba YouTubers bazavuga baba bafite fact bazana na video y'umuntu wabivuze bakayiplayinga bakazana audio y'ibyo umuntu yavuze imwijwi giwe ritari edited bitaeditinze none urumva ari bande bacokoze ni witonda ukavuga ibintu bihari bikwiriye tituzoza kubikubitano cyangwa se ngo tuze kubiplayinga bishya nibigukomeza nirabanje CNTR rero abantu bavuga ibihari reka nkubwire iki kintu dufite
buriya Salomo yasabye Imana ikintu gikomeye kandi aricyo kivuze ntago tukanye yasabye Imana ubwenge noneho twebwe dufite urabizi umuntu yatayobowe n'ubwenge ayobogwa n'amarangamutima sibyo dufite simvuze yenda tuvuga abayumbi bamwe simvuze muri bose bayobowe n'amarangamutima ariko batayobowe n'ubwenge kubera ko amagambo bavuga noneho ngo urugero rumwe turatanga fact y'ibintu twumvise twanabonye video aravuze ngo ntaho mpuriye n'abasita abasita mu mirara abasita n'umurara uri mu bwoko kandi Imana ikorera mu bwoko ukumva ko ntacyo abasita bishe mu bwoko kandi kuvuga ntaho duhuriye mu banyamurenge tukongera tugahura mu banyamurenge kumva kuza nama cyakubira ubuzanye kandi ntacyo bifasha ubwoko bw'Imana gutega indege ngo uje kubwira abantu muri Kenya ko ntahuriye n'abasita nta message watuzani taho sinzi gusa hari igihe nizo twahereyeho tuvuga hari igihe abantu babwiriza ntibamenye ibyo barimo kuvuga ngo ntaho mpuriye n'abasita ku gatuti ahubwo wovuga ngo ntaho mpuriye na shetani kuko hariya ku gatuti naho kuvuga ijambo ry'Imana saho kuvuga imirara kandi cyo ngusezeranya n'icyo nkubwira nawe uri hano nta munyamurenge n'umwe utagira n'isano n'undi usanga ndi nyogosenge usanga ndi so wanyu usanga ndi umwuzukuru wawe usanga ndi mushiki wawe usanga ndi uko ko ndavuganije ariko n'uwundi ndaguha urugero rero ugasanga umuntu wese nimba jewe nshatse nyoko wanyu kera turavukanye jewe nshatse muzara wawe wowe ushatse kaka mu muryango nivyo twibera ngo twe turavukana twese tafazana ivyo kuja kuvuga ngo ntaho mpuriye n'abasita ntaho bihuriye n'agatuti kuza kubwira abavyeyi ngo Sukuma udakora muri association y'ubuhinzi gemura Sukuma muri Kenya kandi dufite abagronomi babyigiye babizi bazi ngo Sukuma ifite yongera iki kintu muza mumenye ivyo muvuga muri ivyo byose nukutamenya ico